Good evening, buenas noches, bonsoir. Whatever you are watching me from, baby, you're free piano. We're free Spain. I'm going to say buenas noches. France, because say bonsoir. Yes, and so honor. And then you will soon be Diane Nanapokum Sonfo as a great Opoku one, and so and no. And now Asante Kotoko midweek na MTN FA Cup Kotoko ne Kimfaisa. Na edise so Baba Yara Sports Stadium na akonsi ne koba we na yese Kotoko etimi achechire ekabako ede asoa Kimfaisa aya want to me anti abante friend say Dauda Saka na Saka Dauda na etimi epoto atanaba ko aya abante friend say Lord Amoa enya cross bi ebaya wadiniti epimbo no edito atanam ensu hono mama Kotoko itimi dinkunim ekabako a Kimfaisa pribia omantimi anti ensu hono aya afanimi no obia edi red card ensu ho ablante friend say oh this guy Kotoko left back o the red card ensu hono na Kimfaisa so ensu edi red card ensu ho na ablante friend say Prince Badu aya amamfo tabon mani isku enso ebemu na abrante ne bemu no ode ahoden pa modern ene ba game nim se wo kire se waba wa ma se ubedi agro enso ho no ntina wo he park no so wo he pitch no so na nye easy na amamfo eboje ne so pa ahoden bi odi bemu no ene kura ma after the game no ura safu jamfi ebo abrante na ba se sa na ope se player obo asana so we buga ense bia buga se bia ku pro bia so de nyansa eto ho won ku pro bi na so wan fa ho empra anaso won ku di red card and so on but o sha ablante ne ba mu no ahoden ampa so ablante ne ba mu second half no ahoden ne energy bia o de bewura game no na nye fadi agro ne nye easy kra and so e ho no it na ablante fa ne say Prince Badu isku and so e be kire ne bobre pa enyangopo aduma Kotoko ne Brekum Chelsea enso de beyam so Baba Yara Sports Stadium enso hono away yakosho mu ekabako plan ye hye 2025-2026 league season national yakosho mu ekabako Brekum ekabako ya omantimi anti aya blante fe ne se abet amwa enya pass with the free ablante fense ubejaw the bono to atenam ubejaw efu Brekum Chelsea ne ba ono so na ma sa assist no ma ablante fense abet amwa ene wo hopi mo Ali Bengazi no de bono to atenam so hono nyakopo aduma second round no Kotoko ne Brekum Chelsea na de yantam so Baba Yara Sports Stadium na me say enya agrokra because enkofo no so na eni bire so omoso eba se omba beti wo ho aso omba beti mo ka enso ho nti ye he bia susan de bode hono ebefa na obakumase pa so be she Kotoko kumase de ebe ni papa you're going to have fun with Asante Kotoko nti nenwa game course so Baba Yara Sports Stadium MTN FA Cup na bante fan se Prince Badu eba mu no so be kire ne bobre manteni na ekire mbe kwampuku nya ba mu but na according to coaching partner say no game ntino na osonson emnante no pese emnante no obi abeteki angels so on iplabia ho na abeha team no yes because edu ba bi kwa na Kimfaisa fo no buga pa nyizi enso ho no ntina the coach ni so ekan no enso ho say no the way an ni Mexico no office bia hana players na play na akoha no the match game against Brekum Chelsea esonye Bayra Abrojosa nti also timinya squad a bit me penetrate into their defense na atano awoso enso honomo na bibiat makoye ediama Asante Kotoko enso ntina no na asem nante no na omonsheda emfa omo enhye game no nsa no because of say the do omani no eso papa na die kuku wie no okay Kotoko nante obi abono modene yes it was so much in my home. Shalom, peace. Bye bye.